Tuganira kuri kaminuza 10 za mbere zikomeye ku isi. Iya mbere bayita University of Oxford. Iyi kaminuza ya Oxford ni kaminuza y'ubushakashatsi ifite icyicaro mu Bwongereza. Hari amakuru avuga ko iyi kaminuza yatangiye kuva mu 1996, ikaba kaminuza ya kera cyane. Ikindi iyi kaminuza ni kaminuza yatangiye gukomera mu 1167, ubwo umwami bita Henry wa II yabuzaga abanyeshuri b'Abongereza kujya kwiga muri kaminuza ya Paris. Paris ni mu Bufaransa. Iyi kaminuza rero igizwe n'amashuri makuru yigenga 39. Ikindi rero bamenya kuri iyi kaminuza ya Oxford, iyi kaminuza ya Oxford yigishije abanyeshuri benshi bazwi cyane. Harimo ba minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, harimo abakuru b'ibihugu na za guverinoma, ni benshi ku isi batandukanye. Ikindi iyi University of Oxford ikurikirwa na University ya Harvard, iyi ngiyi yo muri Amerika. Iyi kaminuza ya Harvard ni kaminuza yigenga ya Ivy League iherereye i Cambridge muri leta ya Massachusetts. Iyi leta bita Massachusetts ni imwe mu ngize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo numva iyi Harvard iba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igizwe n'amaleta menshi. Numva na leta zaba ziri hamwe zunze ubumwe zigakora Amerika. Iyi kaminuza ya Harvard yashinzwe mu 1636, yitirirwa umugiraneza wayo wa mbere John Harvard. Urumva John Harvard niwe wari wayishinze, ikaba yaramwitiriwe, niyo mpamvu izina Harvard ryavuye kuri John Harvard. Ikindi iyi kaminuza ya Harvard ni kaminuza ikomeye cyane mu mashuri bakunda za kaminuza muri Amerika. Iyi kaminuza kandi igizwe n'amashami 10 y'amasomo, akiyongeraho n'ikigo cy'ubushakashatsi cya Harvard na Radcliffe Institute. Umutungo bwite wa kaminuza ya Harvard ufite agaciro ka $50.7 z'amadolari. Ubwo ugiye kuyahindura mu manyarwanda ubwo urakuba. Idolari rimwe rigeze ku cyatanu, ubwo niba ari miliyari 50.7 z'amadolari, ubwo urahindura urebe uko ngana. Isomero rya kaminuza ya Harvard niryo rinini ku isi, rigizwe kandi n'amashami 79 afite ibitabo bibarirwa muri miliyoni 20. Kaminuza ya gatatu bayita kaminuza ya Cambridge. Iyi kaminuza ya Cambridge rero ni birumvikana iri Cambridge mu Bwongereza. Iya mbere twabonye bita kaminuza ya Oxford mu Bwongereza, ikurikira ni kaminuza ya Harvard iri muri Amerika, iya gatatu turi kuvugaho ni kaminuza ya Cambridge mu Bwongereza. Iyi ngiyi yashinzwe mu 1209, ariko akabazo kabayeho mbere. Nyuma yo gushingwa haje kuba amakimbirane yabaye hagati y'intiti zo muri kaminuza ya Oxford n'abaturage bo muri uwo mujyi. Kaminuza ya Cambridge ikubiyemo amashuri 31 yigenga, ibyo twita private schools, n'amashami arenga 150. Hano harangijemo abakinnyi benshi barenga 194 batsindiye mu midari mu mikino ya Olympique. Ikindi tuvuge kuri kaminuza ikurikira bayita Stanford University. Iyi kaminuza ya Stanford yo iherereye ahantu bita Stanford muri leta ya California, naho ni muri Amerika. California nayo, Stanford nayo ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki kigo rero cyakira abantu benshi cyane barenga 17,000, kandi kikaba gifite ubuso bugera kuri hegitari 3,300 butuma icyo kintu muri Amerika. Tumaze kubona ko icya kabiri kiriya bita Harvard, iki ngiki cya kane ni Stanford, icyo kinini. Kandi iyi kaminuza ya Stanford yashinzwe mu 1885, ishingwa n'umuntu bita Leland Stanford. Niyo mpamvu uyu
izina ryita Stanford ryavuye kuri Leland Stanford, umuyobozi wa gari ya moshi waje kuba guverineri wa 8 wa California. Ikindi, iyi Stanford nyuma y'uko uwayishinze witwaga Leland Stanford apfuye mu 1893, igice cy'ikigo cyaje kwangizwa n'umutingito wabaye San Francisco naho ni muri Amerika. Kaminuza yagize ibibazo by'amafaranga nyuma yo kwangizwa, ariko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose numva habaye intambara ebyiri, kugeza n'ubu tuzi ko habaye intambara ebyiri zose. Bikaba byose byatangiye mu 1914. Ikindi, nyuma y'intambara ya kabiri yose Frederick Terman yongeye kubaka iyi kaminuza ya Stanford. Hari indi noneho bita Massachusetts Institute of Technology. Iyi ngiyi ni ishuri ryigisha ibyerekeranye n'ikoranabuhanga. Iyi kaminuza iri Cambridge, yashinzwe mu 1861. Ikindi, iyi kaminuza ifata icyitegererezo kuri za kaminuza zari zikomeye i Burayi hagamijwe gushaka igisubizo kirambye cyo gushimangira inyigisho zikataje mu bumenyi n'ikoranabuhanga, ibyo bakunze kwita ICT, aribyo Information Communication Technology. Ikindi, abize muri iyi kaminuza yitwa Massachusetts Institute of Technology cyangwa MIT bavuyemo abahanga bakomeye cyane. Bavuyemo abakuru b'ibihugu, hari abatsindiye Nobel Prizes cyangwa igihembo cya Nobel. Izi Nobel Prizes ni ibihembo bihebwa abantu, gikunze gutangwa rimwe, kigahabwa umuntu w'intangarugero akoze ibintu bihambaye ku isi abandi bantu batabashije gukora. Hariho nka Albert Einstein, harimo Isaac Newton. Aba bose n'abagiye bahabwa ibihembo bya Nobel Prizes. Einstein, harimo Albert, harimo Isaac Newton avumbuye bya gravitational forces muri physics. Hakaza undi bitaga Nelson Mandela, nawe bigeze kumuha Nobel Prize. Nelson Mandela we ari umuperezida, ariko ahabwa Nobel Prize mu bintu byerekeranye n'amahoro. Nobel Prize buriya babitanga biri mu byiciro, hareba waravumbuye agafumire runaka kafasha mu isomo runaka. Buriya abo ba Albert Einstein, ba Isaac Newton ni uko babaga baravumbuye amafumire muri physique cyangwa muri chimie, cyangwa baravumbuye amateori runaka abantu bakigenderaho n'uyu munsi. Ikindi, iki kigo cya MIT gihamagarira mu muco wo kwihangira, abahize bashinzwe kwihangira abafatanyabikorwa. Ikindi, kaminuza ya 6 bayita California Institute of Technology, yumvikanire California. California ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bita California Institute of Technology yashinzwe mu 1891. Indi bayita Princeton University. University ya Princeton nayo yashinzwe, iherereye ahantu bita New Jersey. New Jersey ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ngiyi yo urumva yashinzwe muri 1876. Tumaze kubona iriya bita Harvard, iriya bita Stanford, bita Massachusetts Institute of Technology, bita Princeton University na California Institute of Technology. Nyinshi urabona ko zashingiwe muri Amerika, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari zashinzwe California, hari zashinzwe New Jersey, andi bita University of California yumvikana ni California, yashinzwe mu 1868. Iya 9 bayita Yale University, yashinzwe muri New Haven muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iya nyuma iza ku mwanya wa nyuma, ku mwanya wa 10, bayita Imperial College of London,
birumvikana yo mu Bwongereza, yashinzwe mu 1907.